Hmar Chanchinthar ngai thatu ha in reng in chibai. Tharam ni som ni panga zir top ni sang ni le som ni. Chanchinthar team tu Mercy lalumpui. Ahmasan Chanchin langsar zul hai. Manipur Chief Minister in a Council of Minister in Thokin mi Paruk Aban. Manipur Chief Minister in Lilong Laylak Lungpun Ahong. COVID-19 vaccine and sinna nung tak India Nathan Anita. Miami Heat in Eastern Conference Final Game 4 at Nena Ansang. Tuhin Chanchin Kim Chang Lemin. Manipur Sarkar Nuya Directorate of Education in Shritir na Angim. ZEO Churachandpur Chun. Sarkar Mimal le aided school in Suklai Hai Tadingin. Athok Thumna, third phase, drawing painting in Elna Hui Hotati. In Elna hi category Panhia Che Ania. Polruk le Polrit in car category Achun. Safe water, safe life annole. Green earth, clean earth ti thupui pakhat lemlem in Elna ding hin thlang thayanti. Pol kuwain thoka pol som panhihayan. Protect Mother Earth, save wildlife to save this world ti le. More people, less open space ti thupui hai hi pakhat lemlem thlang thaive bukanti. Drawing painting hi alin zi chu. Chart paper, half page, size ningati. Loman pakhat na panhina le pathum na chen lahayin. Citation le sumfai dong bukanti. Achang num hai chun chang October ninga sang ni som ni chanin ZDO office Hilltown na ming pek lu thei ni ngati Tusing shanum lem hayin 9612002056 annole 9862829177 haya in don thei ni ngati Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun tharam ni som ni pali sang ni le som ni khan a Council of Minister Paruk Abana bana hai chu BJP MLA Pathum Hing Pu Th Radheshyam Singh, Education Minister, P. Nemcha Kipgen, Social Welfare Minister, Pu V. Hangkhanlian, Agriculture, Veti and Animal Husbandry Minister, Chun NPP Minister L. Jayanta Kumar Le, NKC Haibaka, LJP Ami Karam Shyam Hai, Anni. Chief Minister in Council of Minister Ding Mi Panga Alaklu Thar Hai Chuhing, Pu O Lukhoi Singh, Pu O Henry, Pu Vungzagin Valte, Pu Sorokhaibam Rajan Le, Pu Th Satyabrata Hayanni. Minister Tharha Hindingani Zanting, Darnga Chenna Khan, Manipur Larsap ina, Manipur Larsap, P. Nachma Heptula in Minister Nidinga, Ringumna Sesam Annaitir. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun, Tharam ni som ni pali sang ni le som ni khan, Lilong Litan, Makhong Bula, Vadung Pui Laylak Bolnading Lungpun Ahong. Hi lungpun hong na hun ser hi amun ngeya nei ania Pu Abdul Nasir ex-MLA le sarkar mi poimo tamtakin an u. Manipur Police Kakching Police Station a hai chun limta tholen ni tharam ni som ni pathum sang ni le som ni khan kumsom li parita upa thugam famta ngamshel naupa Dotejok Village Chakpi Karong Chandel District chu Kani Opium Kezirit Gram Zahni le anman. Mana kani hi cheng Bible si chungman nidinga ring ania Manipur Tlangram Abikin Kangpokpi Chandele Churachandpur District a hai him Sarkar Khap in Ruitei Thalo tak kani chingle kania sumdong antam hle Sarkar thunei tu hai in theitop suwa eitlang nun thatna dingin kania sumdong na hi an mating antuk dol hi thilchul le poimo tak ani Manipur Sarkar nuya COVID-19 control room in tharam ni som ni pali sang ni le som ni Zandar nga athusu kasimdanin. Manipura COVID-19 case musuk tapo. Sangku zanga somthum pasari. Anvoy make active case sang ni zale paruk. Damfela in thlasuk tapo. Sang sari zathum somruk paku. Recovery rate za somsari pasari point pani paruk. Tu chana shipulaya shingna chan tapo mi somruk pani. Mizoram Sarkar nuya Department of Information and Public Relations in Tharam ni som ni pali sang ni le som ni zanting dar nga atar langdanin Mizorama COVID-19 case musuk tapo sang le zasari somruk anvoy make active case zaruk somruk pakhat damfela in thlasuk tapo sang le zale parit mundanga in pemsuk mi pani COVID-19 le ya thiruk chu anla umno Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chu Tharam ni som ni pathum sang ni le som ni khan Lok Nayak Jay Prakash Narayan LNJP Hospital admit ani. Tharam ni som pali sang ni le som ni khan COVID-19 a positive ti ania under home isolation a hnungin Tharam ni som ni pali khan angir mun atharak no leim LNJP Hospital admit ania
azing ni nga ni khan dengue na aneti musuk no kani Oxford University na dungsuk COVID-19 vaccine jo India Rama Serum Institute of India chun ensin mekin hi vaccine Covishield ensin na nung tak final trial phase 3 trial chu tu hin sarkar dam do in Sasun General Hospital Pune Maharashtra thotan nyain thokhan ensin chan mek ane Dr. Murali Thar tambe Dean Sasun General Hospital chun ensin na nung takhi mani in pe volunteer mi za somngale zanin kar hailaya ensin ani ding thu ashil Any laikom a milpuya vaccine hi ensin a numa a ngam anisun hing number pani 855-096-0196 8104-2012-67 nahin in report thay ani. Trial itu takar thotan ni ain thoka neitan kha anita. COVID-19 vaccine si make AstraZeneca tia Oxford University in aming aphuk. India rama Covishield 80 hi Lotling takin India ramahin phase 2 trial nei anita a tuhin mishima ensin nananhung takhi a lotling beisei ani tukum kum top tinga chu mangtheya in peifel beisei ani US vaccine com ensin ani ding Serum Institute of India chun US simsu COVID-19 vaccine Novavax chu thatharan thokhin na ensin venok ding ani Novavax in Covela vaccine simtu lintak Serum Institute of India hi thuthlung zik felpuin Vaccine billion hi sim suk dingin aninrem. Vaccine hi sumlak lutinga pasizul ram haile India ramazor dinga sim ningate. Chelsea chun Rinis anthok fit rukle inchiruka in sang goalkeeper Eduardo Mendy chu unlock lut. Barcelona le Uruguay striker Suarez chu Atletico Madrid zomdinga ti chu inrem na neifel anita. Barcelona winger Ansu Fati chu Sangni somni pali chana dingin a contract nei lai chu apot say. Dutch national football team coach thar dingin Frank de Boer chu sangni somni pani World Cup chana dingin unlock lut. NBA Eastern Conference final game 4 na achun Miami Heat chunan khingpui Boston Celtics 109-112 an in hena anchang. Heat le Boston hin game li lai lo in khelta in Heat hi voithum an lo sha tabaka Boston hi voikhat an sha tabok. Eastern Conference game thum in khel ding ala uma hitaka hin Heat an sha nok chun NBA final an luta ding tina ane Ole khang hai po kha Chanchinthar ei pungle engai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi